Hello, jotono phone kaham, ani joto kha kaham. Takokte bukuk songte ani Facebook ni live nainai rogno ani khani hamjakma tei paifle chibai tei ani bayapte sak chalai song norno belai paifle hamjakma tei chobani chibai. Tini ang Facebook live family very simple. Koekta topic noti sanani bai ang ma faikya. Tamni hinba thangnai miani sini lukurok sini borok koekjana kwbangma confusion we call khaikya phone khaikya so aboni bagai tini kaisa clarify khainani bagai ang tini live ma faikya. It's very simple. Tini sanani thang kai belaino suja tai sutrang abon bai tini ma fayo nakadi jujino kebo obo live khaimani bisingtei kebo judino kha dukhu nangai tong hangkai ang dorong thani pilan nakar sano jetani topic cheng esini fiaba public tiprasa tini confuse tongoi tongo abon bai kwbangma anamia ni simi call khaikya mi horono la live khaidi but ang let me think ang wansugrana tam kok sanai sai hani wansugai tini kwbangma rondi 8-9 hours wansugmani pore tini ang live ma faikya tini live family kok khaikse sutrang suja kok straight arte kono kok hui kre ang tini abono sanai IPFT tei IPFT ni minister Sukla Charan Noatia ni kok tei BJP ni je MLA soni kok assembly ni budget session second dewo ang ni jikho tongo assembly session o thangai nai kya how is the budget session has been discussed in Tripura in the assembly abono thangai nai ang wansugai belaino nukha serengka saimanka belai kaham kok fiaba tini ang sutrang kaisa straight kok sasinai tini IPFT sabo IPFT ni sinemung tamo haisi ang abono sanai IPFT ni sinemung tiprasano tipralen ni sanmung tiyei sini 2016 rogo 23 August ang pogoi tong hakisa am haike khaiye kwbangma jagao sing sini movement of sunugui faikya ang abono puila ni simi agibo sai phayo je IPFT party hamya engya ang tini abono dedicate ke sanai IPFT ni tei sini tiprasarok bahut kwbangma jaga tei kwbangma angle tei kwbangma lama tei kwbangma faising tei IPFT rok thansangkha yes it's true ang bugosio haisi ang gosio ang wansugo ang bishas khai ang jaga IPFT ni kon blame khane kri but IPFT ni je core demand tipralen sanai sini tiprasarong no alaida raja sanna hanai je imang phunungmani besik jorate success ngka tini ang abose sinane muchungkha mongni thani joto tiprasarok clear ngka aba agibo sajak 2018 o IPFT BJP hapang tubna bagai joto tiprasarok everywhere je mansak jorate phaidi obone sini paithangni choba hnei seng wansugai tipralene mui choba khailai ke hasi fiaba tamu result mankha election ni sei sikang no BJP by alliance engei seat bag lei kwbangma bongni klogo rang nalai noita seat manei tungkha suri tonjaka last of BJP je for power of haithang pro hangkai sajaka अगर NC बाबू तिपरा लेन की मांग करके असेंबली में बैठना चाहते हो सरकार में तो आप सोचिए साजा का नाम after कैसे फर्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल विप्लव देव मुख्यमंत्री पाइमाने यागो आचुरी तंजका सिनी NC बाबू साजाका सिनी कुनो तिपरा लेन तै आलादा राज्य खांगनि सिनी कुलन कुनो प्लान करिन छप्रा अफ्रु चुप क्याब लुकुरं नाइ तंग खाफ्रुबो नेक्स्ट तबेसे तामुंखा असेंबली सेशन फायै तिपरा लेन कक्ताङै ति साजाकलि हानि साजाका फ्रा IPFT रनो थुइ तंगलाय जाजाखा असेंबली ओ थांगै
obviously tini ang saiman ka assembly noga habai tamni bagai ti prasani MLA rok assembly noga thangang ka tangi thu because ti prasani thaisa calling attention question kri thaisa boro question jama rimaya because treasury bench ho achugui tongo sarkari angai achugui tongo abani bai boro ni kunu question kri have you ever seen tini sungnu da nokha sini ti prasarok sini borok rok sini MLA sini MLA rok sini ti prasa MLA rok example Rampodo 2018 Rampodo Sombulal Chakma Pramod Diang thaisa ti prasani bai assembly kokti samani tini sing srai senmangka aboni baginyo assembly thangka muktiri phaijogo lunch hour paganke AC thanda phayo aro chok achungnani muktiri phayo haisi ti prasani kok jungjal samia param sayako phayoi gari sakao AC kawoi atumsa jonosabha basan marjan furkai juice phayei afurka sayo ti prasa hanai bat sing tini obono nukha assembly ni session tini mia thangka third day sing nukha tini sakjora mia sakjora sini ti pramothani MLA rok simse greater ti pralene je kuno kono khai gai guru pako khai kok sange greater ti pralene isno ti kok samani haisi mia to srai tabang sunani musungo Sukla Charan Noatia ki IPFT da naki BJP da haisi bomia kaisa saka sini MLA borom gana sini sar Ranjit babu apnara je map ta thik koren age we have never said that Bangladesh is a part of Tripura Assam is a part of Tripura Seng sawo greater Tipraland tamukheng nai Bangladesh ni je Khagrasari tongnai je Kumbilewa tongnai je Tiprasa je Tripura status maya ngai tongmani hai boronobo status na nangnai afurse seng sawo greater Tipraland tini Assam hai sini kacha district tongnai sini kebangma riang rok tongo sini kebangma onek onya tribes tongo borok tini aro totally borok ajaga phayei borok ajaga tongai borok tini tamsanai borok tinaro tamsanai share jagya nuk jagya khai jagya amai tongka so sing Tripura tongnai rok phana se sing boroni baise sing greater Tipraland sano Tripura to ADC area no tunya sing greater Tipraland khaja but tini Sukla je kok singka miyawo it's very lasima singsa kok takhuk nang khoraksa Tipraland sani phaine borok je dina second budget session no Sombulal Chakma sajaka Tripura ekta ছোট্ট রাজ্য আমরা এই রাজ্যতে কোনো দিনও দুই টুকরো করতে চাই না স্রাই কক সাজাক তংফুরু তিনি ডাইরেক্ট আফরু সিনি এলওপি ডাইরেক্ট সাকা যে Tipraland সাননাই বিসকাং আজুদা তং আপনি আগে সুকলার জিজ্ঞাস করুন সাফরু চুপ কোন ককরে এই বো সিমিং তং তিনি আং আবুনো থাঙ্গই নুখা অ্যাসেম্বলি ও সিনি Tiprasa MLA র एग्जांपल Sukla Charan Noatia মিনিস্টার Vikas Devarma Rampodo Jomatia Sombulal Chakma Pramod Diang and Santano Chakma borongo kono question kri kono calling attention ni question kri borok just Tiprasa ne hamkrai jepru Tiprama thara kok saprunke mana khaina bagase bong na jaga security toni haisi it's very shameful bela lachima singsa kok je tini Sukla Charan Noatia song hai porogro para amse ke Tipraland ni chiri komuni abono tini result 2023 ni tini result man kha haisi no nang tini tamni bagai nang agi norong ni agi noijana MLA tomani tini tambai single MLA kogoi feke IPF tini no abu wan sudi 2023 hanke IPF finish krikha hatai afroke totally ang guarantee tai warranty sarago Sukla Charan Noatia BJP ni angai batai ne afro guarantee thani judino okong ne da nang nang endor nai nei hesi tini srai borte tam sagate 14 বছর ni kong na saka ang maniwo yes tamo 14 বছর nono 14 বছর sonliya 2009 ni simi phaike nor IPFT manika I respect Tiprasa ni bagai dofani bagai nor phaike belai ka hamkok but 14 বছর tamo kalangi thamanga Tiprasa ni bagai abo thaisa kok sari haisi 14 বছর paramse phai Tipraland nangoni simi samga kintu Tipraland ni kono solution khaiman ya thaisa bo Tipraland ni kok thaise meya tini greater Tipraland ni kok sini joto MLA sini madam Sopna sini sar Bishoketu sini sar Onimesh sini sar Ranjit song sapro sini sar Bishojit College song joto na kono khai sai thanga hangke boro greater Tipraland isno kisale touch khai kok sakaise aja khno tini mniyo ya fatagi mniyo bench togi mniyo
So this is very shameful for you as a Tiprasa. Take a cock. Very slice. Near Sukla Charan je cock samani. CPIM no mechana bagay share borok Tipraleni demands honey fight. Wah, it's a knato cock. CPM no mechana bagay Tipralen honey fake. Asuno Tipralen azano Tipralen pakia. CPM 2018 chain kha. Ngatay tamba. Nga 2018 to pakia CPM. Tarmane bong demand pakia. Tipralen sudu political trick ni bosaga hesi. Serai bin kuk pang bay. Tipralen sudu political demand iti koksai. Tini sengnukha sini MLS of sini 13 jona MLS of tini serai saka je tam saka. What is Greater Tipralen? Tini assembly wo miyasak jara 3rd day of assembly session choli tamo jaga. For the first session to the 3rd session. Greater Tipralen ni kok masa sini MLS tisai pakai si. Nung dam nukha seng 2018 ni simi tej jara khorok sab IPF tini MLS Tipralen bay kok saman. Kisah lasinar sisi lukuni pap mana noro. Lukuni serai mung mana hesi. IPF ti thapla chai ma thangnai om haing kangke. Tina amunang barbar mas hoje IPF ti party hamyaingya. IPF ti party kaham. Kintu leader sok joto no bohog ni bagay. Bohog na pet puja khine bay phayora hesi. Joto no pet puja khine bagay. Bela lazima singsa kok. Ang tini obse mawansu siuze IPF ti sudu minister tai MLA mana bagay simi se bor political khaisi haisi. Not other than that. Not other than that. Only for ministers, only for MLAs. IPFT has been working now as a party. 2028 abo confirm that IPFT kare direct BJP khasina haisi. Tabuk to BJP. Have you ever seen Sukla Charan Noatia all the time he bottom a post khai? Bangla script, Bangla kok brok pogoi thango. Kok brok pogoi thangnai ro. Tipra serben te tola siklu zakine haisi. Tabuni tipra sara asuk book kaya haisi. En ang tini awu sanamu song zara takbo IPFT hini tongnai ro. Tipra sara takbo IPFT BJP hini tongnai ro. Param saya Tipralen ni mungkin joining naik borong na belai ki mulanya ni musong borong stebo. Mane tamu phungna nai. Ani taga jolam saya to khoroksa boroksa 5 barsuk joining rekhana. Abnang last live bang barbar sakaje nongni borok tongkhang ke 5000 10000 15000 eklogi joining ripai beshi. Tangile tini 5 jona tai dinu 2 jona tai dinu 10 jona tai dinu 15 jona joining lan khle kheba. Are sung saimano no jespan no angko tam singamu jespan YouTube funundi jespan sini social media funundi jespan sini ko channel funundi abo sung semano a hog no hog gola ni tinjono balting lukhlaya balting ni tinjono gola lukhlaya anglai tong no rabo a bor asu bukka ya haisi a balting ni tinjo gola lukhlaya nei gola ni tinjo tase balting lukhlaya balting tinjo tase botol dalai nei botol ni tinjo tase filter dalai nei anglai tong no baro mone jana kok seble so tini ang noi phakya ang yun IPF tini GS tongi phakya ang yom tini tongi phakya Tipralen san tini Sukla Charan Noatia kuno dina kono ngolok usul dakhni tini ba dadak sidang nubja khable baba re tini ba dadak sidang nubja khable na nubjak sukable bubagra ke sini nini ani bagai khamen ke sasokli ahida ang tini BJP ni tai BJP tai IPF tini ko exam sikla ang to wase puru tam jani kisa ano sabjani iling ro ka tam sanga mung bipul dewarma biang ni jani ha paisuka abro biang jen phaibe tam jani ko amti hai am hai a petwaro nang tak sanam musong kisa am sanai a petwaro ni bagai norok tini ajagao tongai tini bubagra je sini ani nini ani bagai joto tipra sani bagai tini kok bekas hotonai tini sorik saksori hamyangai cirik khogoi sawai mokol mukti klai saitomone ke abke chengchengera abkhon fanning jago na
Aku nak cing rang jago. Tini buba kana nini ani chini joto ni bagai. Tini caya ni akare sorry sak kami Ongwi Thangkha isi. Ti prasana thanjau tumna ni bagai. Aku kenal tong thok jago. Actually, at least bokhrogo tong hangke ti prasani bokhrogo tong hangke. Nini wan sugmung positive ingkamo haisi. Sabo kubi kuin dofani bai khaitong. Sabo kubi kuin dofani kok saitong. Ang nong na joto ni clearly sanai. Please go to assembly. Assembly thanginadi. That time you will know. Sabo kubi kuin dofani bai kok sa. Je dofani bai kok sanai. Assembly bo kok sanai. Para amchai phai bo kok sanai haisi. So this is what I want. Tini like people sini borok asik na narrow minded. Kisi sa kong ni bagay no tini borok te kaisa ni nggo sangaw. Kisi sa te kaisa kong ni banyong negativity thangpayo. Ti prasarong no thancha tu bunai ti prasana mathangnai ti prasano angno mathang kalang nani bubak raki ki smai jasai phege ba. Bubak raki chrai phangsin chimi asai phepulun chimi angno ti prasana mathang kalang nani bo smai tangai ja phege hino ani ko kokhaisi. Kintu tini ti prasarong no jotono kaisa solution permanent solution kalangai thangna hanai jefru bo basai phebe ke tangai logiri manliya ani tin ani kokhaisi aisi. Tangai logiri manliya. Tangai bubak ran te dusri tong. Why? Tam reason tam phuna nai. Orai porai samno khanya nai. So this is the matter. Ti prasaro omon matter haisi. Ang tini bene chana no musung ocho do bosor soli tonai party no. Cho do bosor si ko matro. Cho 200 bosor bahike thangnai abas wan sugiya. Bobagra abon banya saw suno. Norok kaisa bobagra ni kongna khana ka ba muitu mar khaba marang nai ba muitu mari yang ke to mari yang nai. Tini Sukla Charan song hai bororo borko 14 bosor ni kongna saw. Single 14 bosor bahike tongui thamana abas wan so. That is our bobagra aim. Bobagra tam saka election is sikang. Bjp Ipft ti rokanga wan sugo oboni pore tei 5 bosor bahike sai thangmano. Phiaba sini wan sumani ti pramothani wan sumani hangke next generation ni bagai kalangai thangmano abas sini wan sumu. So this is the difference. And abon sanani musung te se ko very strictly jara ti pramotha khai tongnai bororo bahino saka ti pramotha ngita tongmasi dehesi. Tinin dina ti pramotha ni thani kebang maya si suri thaisa borok ka phaimania thaisa borok abno kok ifulimania kifilimania saimania siring achugui tongo. So this is not a time. You have to be like a time machine. Jora asikino kasep Jora kasep ni bisingo joto jagan stable mu fekasan. But tabuk te slaijan en jora sobai. Sabono wansuke ba sabong nai sabono yake ba sab wansu gyang nai sabok kubi no dofani bagai samung khane. We all know haisi. Each and every mind joto sini boroni bakawo boroni minor mindset habit hamake all these things. Yes, something is going on. O borok musasek tam khaine tong sanga ba saiman de. Confused sungai thangat totally. Sini tipra hastin borok confused tabuk. Tamni why confused? Because of the confused leader. We are confused because of the confused leader. We are confused because of the confused ministers. Sengwan sugu, yes. Oh borok la haing lang na nai. Agi ni simi kok sai pheni tipralan ni kok sai mla. Bole amti haing lang na ni wan sumani. Oh ma boss te bo marble. Bufa baro mon busla tero mon ke obrona no haisi. Same. It's a big example for Sukla Charan Noatia. But a one sugo
NC babu no belai na bini tam sanai babu pha na. Yes, I respect NC. I respect the leaders of IPFT. But ang tinom no serai sana no IPFT ni demand ti pralen kerikha IPFT bo kerikha sutrang suza BJP IPFT tak tu ikunu kerikha IPFT te ikunu kerikha tau suza bor direct BJP Ongwi Thangkha. Abani bagino IPFT ni aim and ideologies only for MLAs and the ministers. Tekunu keribong ni ideology. Tekunu ideology pro kamai Thangkha hai si tau. So awam menang sana ni musungu. Ti prasaro asik bukalia. Ti prasaro tabuk taisa lagi ni se Choitanangkha, Sika, Nukha, Saimankha. Kau karontang di ti prasaro kedeng na bosor. Cendi cala emang cendi keprap cala emang beslai kukha. Tabuk ke selangka akai kya nasle ka isi. Dinin dinang light ma family. Ang hai na sana ni bay paya. Jata kubui aban na sana ni paya. Because sung nui paya. Which MLAs is in the favor of Tiprasa? Which MLAs is in the favor of Roman script? Which MLAs is in the favor of permanent solution for Tiprasa? Roman script na tiba sung nuk hai si. Kebang ma andolan kailega. People are laughing at us. Sung na muniyo. Bunyi hani bororok. Ni kuna di Tiprasa ni Tiprasa rok. Tirpa ni Tiprasa rok. Roman script na ti coba makhali. No sung na muni ble. Sung muni jang ni. We are like doll. Sung tabuk putla hai si. Bui bai. Bunyi dofa ni borok bai ke. Tengui tong jago. So abono sung tabuk bui muni jagai tong tabuk. So this is the time to rise. Abono sizanan zora. Bubagra kuno dinafano ang saka abono barbar sawo. Bubagra Tiprasa chini bororono mathana bagai boros sumai tangi faya. Fiaba bo asik zorari tongma zoro nung tumuno o logi nung zorari maya kai. You are none other nung bo Tiprasa nung chugya haisi. We don't know. Sung tini kya basaimia what will be our future? Sini future tamung nai. Sini future what will be our next generation? What will be sini kun both generation sung tang saimia haisi. But abon tinang sana ni muchungo. Please, sisa sidi haisi. Khoroksa te khoroksana sung suba mani bisinti hamjang mani bisinti sung logiri mani ya hangkai. Sung chugyang I thangnai. Last to nung bu chugya ang bu chugyang I thangnai. Nung bu kamai thangnai. Ang kamatin nung kamanai nung kamatin chini dofa bu kamanai haisi. Je dofa chobana poito thangya a dofa salso komori thangnai. Jodi na tabu khoroksa khuruso a dofa no poito chayang I tong hangkai. Nung bu taya wansu di je nung bu yagwana ang sachung bajiwan ta wansu di haisi. Sengora keb ni bai khaitong ya. Ang aro ani sachung benefit ni bai khaitong ya. Tinoro 13 jana MLA bor ni 13 jana ni bai khaitong ya haisi. 18 jana MDCs bor bong ni benefit ni bai khaitong ya. Sini sara Tiprasa ni bai khaitong. MLS, MDCs and EM. It is just a post. Boro bonang ang haino ordinary haisi. But boro a post no kaina ni bagay sing administration tabuk sing joto na sayo. It's a democratic country. That's why we have to fight in a democratic way. Abot nang ang sing joto na sayo no haisi. Lastly, there is a point very important. Tinang ro kaisa kong masanay kya. Miya ni class rog nukha between TSF and TISF. See, we all know TSF is the most oldest organization in Tripura. Angbo TSF ni kaisa khoroksa adong. 2010 ni simi ang TSF kai fejak Shillongo. TSF Central Committee as a organizing secretary bung khaikya.
but kono na kono nangai karo nangai ang TSF ni yagulo ang tini political faikya fiaba ang tini abono sanai sung kono TSF kono TISF ani kri haisi but why don't we think first as Tiprasa tani bai sung Tiprasa ngai think khaya ang abase wan su haisi ang tini bo belai no mujumano TSF ni moto TSF ni team rong no khang belai no kubi da am hai Ongwi Thangkha hangkang kai bahing no na mawansu tini TSF ni moto sawo arise beloved bachadi snamdi the team sawo united we stand divided we fall thanjaka sung bacha hangkang kai sung thanjaka bacha nangnai united we stand thanjaka sung bacha nangnai phiaba sung khakjagai thangang kai sung jotono klai thamani haisi the theme which really touches my heart and all the Tiprasas tina ngor kebni bai sana thangya no TSF no TISF no Atisa no TSU anything but let us make our mind first as Tiprasa sung judino sung saksak byaktigoto sung Tiprasa ni wansugi manu hangkang kai abar kunu ya hesi but the most problem sini Tiprasa ni problem hangkai number 1 egos attitude amon Tiprasa ni problem amon tin Tiprasa oza klugza when you throw your all egos and attitude after being stable thana hesi sini thani all egos bisi tawon banya sentini oza fayo oza sopayo oza ga nugu saiman awan koine please TSF tai TISF rone thani bo no please khoroksa te khoroksa ni thane understanding nglai jadi karon TSF boke buya TSF boke buya TSF by TSF is the same joton Tiprasa sonor joton malai kok salai di salai mani bisinti bebang solution tong kintu salaya wei tebo biang lai ka bo te bisitra bo buni do hon borok sno ya fatami mani abon nor joton seman tini TSF bongteng TISF bongteng kebang ma intellectual person jeta kaham kurang wansuna kurang kaham buddhi khadi granai kurang amhai borok kebang ma tong haisi sini sai tebe expert borok rok tong jotona salaya bisinti solution anglai di si sung dofawo kunu ya haisi kotor sek lai kunu lab kare sung sabno sabni thani sung kotor sanani nang sabni thani sung adai khaya nang abas sung adai ma khaine hesi but not between you and us not between sung Tiprasa ni itiya not like the minister like Sukla Charan Noatia not minister not MLA like Rampodo Jomatia not minister like Sombulal Chakma Pramod Riang Santona Chakma borok hengkle ingya hesi borok sudu Tiprasa no kebangna ni bagasime assembly tonjaka nothing it's proof ani on mokol baithame ang nugui feke assembly thangai Tiprasa ne hamgreni je pri koksari basai koksari ne hese te kunuya borok dolo yafa khorod dingi yafa khornai dol suising di hanga sungnai dola rokse o MLA ro Tabuk Bjp ni je MLA ro minister ro yafa khorob di khornai suising di hanga sungnai wardi hanga warnai chadi hanga chana hesi abon bon quality so o quality ni MLA sungnai ge sini dofawo abon nang ang chungjo tono seman abon banyang one of belanyo the people are confused the Tiprasa are confused whom to elect whom to select who is our leader ang wansugo an bekawang pojotongo dirpra hasteo khoroksan leader Tiprasa ni bai kok sawi matai manai abong ka sini 186 king sini bobagra te keb kri hesi ang seminya sini bobagra buzor te sini borong ni bai khaimano bad ang bishas khayo bilu khayo poito khayo bobagra sini Tiprasa ni bai mungsa sakle sunok kalangai thang nang poito tong hesi asugla ni bekaw poito tong
abang bai nang poinai sini tipra sarano no sung judino hai bororo no biskango judino ago sung logi dikhangke dofa tebo kulungnai dofa tebo tola fainai hai songdari borok no sung nangya hai songdari borok no sung khitari rohmanin jawo songdari hainche log jara jara songdari besar hangke borok hangke olok khi hinjago haisi je songdari besarok borok kuno dino buma bufana hamjagi mania tebo buma mano satok pitok khai sini dofano orai pore khanya sugu abangka songdari ni tomung so amon bai sung hai songdari ni atana sung nangya hai songdari borok no sung khitari maro nai amon bai sung tini proman nukha songdari montri samani yagolo tini thaisya tipralen bai kok semania greater tipralen ni kok samna se kasui tongni sung am nukha selangma singsa kok tini ane buku ko Sukla Charan Noatia hanana su buku selangma jiwang Sukla Charan Noatia ni buku ko na hangka se khini yong mele malma hijma tong siwa ske selangma hinga banan so ben lasime singsa kok dofa bai gaddari khaikya gaddari sabo sung saimanka nung ang chung jotona saimano fiaba je sajana ko sajana je saje ko to tini kwangma borok saje yang nai jara jara bongni logi tongai kisa misa mani tongai ka sajana ang to khanai pheka kwangma ko koekjana borok no tui to botamo mela hangke mela tam sole sungobon joton saimano am hairo ko ba kwangma khai tongo ne khnawo so abono sung samano so people tiprasa will think dofa sabai tongnai sabo dofan bai khainai sabo dofan bai khaitong sung abo saiman amon bai nang sanai tini sung mo hairo lasma singsa kok mo hai lasma singsa selangma singsa sini dofa sung nukha hesi tini sung asakino situation fai shop kya notice ni bisingo joto ne sikang kamana ke tiprasar kamana hese notice ni bisingo joto indigenous tribes judin kamana thangai thanga komara thangai tangke tiprasana sikang komor nai tiprasana sikang kamanai tomung no hai borok sin do phaw tongkang kangke mani live বিধান সভা থাঙ্গাই বিজেপি নি এমএলএ sin tiprasar greater tipralen kok আমরা greater tipralen কেন চাইনি ছাগানছে আমরা greater tipralen চাইকে মনি লাই হাই তেবো তকলে বলা মন নগুই মসমান আসিবলে উল্টা মুখ্যমন্ত্রী তংগার রতলনালা তং মিনিস্টার সুশান্ত চৌধুরী মিনিস্টার তং প্রাণজিৎ সিংহার রয় তা আবর তং গোबां মিনিস্টার হজা তংলে বরবা সিরিং খাই তংলে হোয়াট ইজ greater tipralen বরবা সাইমানা মুসং greater tipralen তামো ফেবা সিনি tiprasa MLA rokse o je greater tipralen jepur kok saprke interrupt khanya ne bagai disturb khanya ne bagai kese ka makti sawai table han tokle bele greater tipralen kok sakano am wana khable nu ab tirono go tiprasa ni kena ari saboba Sukla song nong khanable bikas song nong khanable je tipralen sanai Sukla Charan Noatia youth Ipft in GS ne saksang no খাকালা বুবুই চিরিকক সানাই বসে তিনি গ্রেটার tipralen বিরোধী বাংসিবলে তিনি নুগৈ ফাইগা আগে খানকে tipralen bo saksak asa bukha bui saksak lama hogoi pura khakala bui chirik phaga tipralen ni mungoi but I'm very shocked ang tini assembly thangai nugai family yagolo Sukla Charan Noatia se joten he tabo aboni oppose khainai tipralen te greater tipralen oppose khainai ta Sukla Charan Noatia se because bot agin simo BJP tak BJP ni minister ka so bini kun ideology kari tipralen ni bagai tipralen ni imang tipralen ni ideology bo kichu chaimania kintu Sukla to saiman le what is tipralen boss tini oppose khaijak boss tini basai kok sajak hanke it's a very shameful थापला जानाय हायसे लुकुरा खायना चुगि टंगला लुकुनि स्राय मुं माननाय 14 लख tiprasani स्राय मुं माननाय हायसे दिनि सोंनुखा साबो greater tipralna हामजां माननाय र
sabo sabo kubunya tipralen hamjana tini bojaga phaisa pake sangamo nukha hesi we know je tipralen no hamjagani phaine rona sung nukha boro tabu bojaga tong bo position tong sung nugui phayo hesi je dofana hamjang mane boro subjan dofan logi tong nai je dofana hamjang mane je rangna hamjang nai boro tini kunna kunungai nini kok thaina bora bora bairing thana hesi tini belai lastme sinsa kok sini Sukla Charan Noatia je sarika abna 12 mas ho repeat khai mas ho hesi CPM ne message bagai tipralen ko phakya tipralen sutu political demand sini bo ko phakya they want to useless aman banyang sawo IPFT pelai no kaha sin leaders ro se problem ni ba sitini IPFT kamao di prasana puila thangsari mathangrai sisari tum nake IPFT nang barbar saw aisi IPFT ni shirnai IPFT no sorry di prasana no shirnai di prasana mathangnai di prasana nungnai shirnai IPFT 2016 ro ekdom sunjotan bakha dukho nangjak sini 23 August 23 August 2016 sin jepro borro agotla bujapro sing bakha dukho nango. That time I was the president of TSF Shillong. Aprang belanya muito mana hamzago bakha phadti kan hamzago ti prasa mathangjana nei ti prasa nei choba hongangka logi tongo anytime so abono te bisi kok salia sing semana nangnai sini da phaw sabu kubuni sin da phani bai samong khaitong please bubagra belai kostong zakha belai kostong zakha bubagra saisung of fight no o chobano botai fight khemalia bobo fed up ungjang na khaisi tumuno tini khana bubagra matai chawai thangka hangkang kai ti prasani kapal ni biron bo jaga thangai shon abo kisha wanchu ne reji sinti prasaro please bubagra tini khana judina matai chawai thanga kai ti prasani kapal ni birman teibo kagle haisi lastly ang abno relate nong nata sang remind khairnai bubagra kono dina fano bo o election sajung fight khaya haisi sini duibar astobol cholo sini gathering kha sini election movement no jotono bubagra sungo je astobol finance sini joto tiprasono sungo se bubagra dini 2023 ni election choba fight khai hoisi इस बार हमको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए नहीं सुन जयपुर सुन लाइपुर सुन जोतो न सालायो नो कॉम्प्रोमाइज फियाबा तिनी बोबागरा नो कॉम्प्रोमाइज निनी आनी चिनी जोतो नि कोखना मानी परे नो कॉम्प्रोमाइज नि फाइ फाइट खेमनि यागलोबो तिनी बाक्सा बोबागरा न आरो नि खरसा खरनि थाङै तो करनाय बो दं हाइसि आम हाइ बर न नों आंनो ठीक खाइनाय न जस्ट रेडी दं हाइसि जे ती प्रमोथानि मुंगै फाइजे ती प्रमोथानि सिल चेक लानाय न आम हाइ दफानि गाटार न नों आं ठीक खाइनाय हाइसि ठीक खायगा तेंलिया बारी जेफोर कलायो आफर बारिनि मजाबो साइमन हाइसि बारी कलायनि बागै मजाबो साइमन यांगो बारी कलायनाय मजा साइमनाय आफरखौ दफानो सिनाय हाइसि सो आबन बय आसो कक सालिया जों साइमनो बुबाग्रा बिनी राजबारी नब किफिलिनान बागै बिनी निर्महल किफिलिनान बाय बबो फाइट खाइतंगिया बुबाग्रा ती प्रासारनो अ राजबारी हाइनक निर्महल हाइनक बाके ताङै मानो आबन बायसे बो फाइट खाइतंगो अ हाव थंगै बान्ति थानानि बायसे बो फाइट खाइतंगो आबन नरक जों आं जों जतन साइमन हाइसि एन बाखासा सिरिति बो सियांगै दं सो आबहाय रंनो जों साइमना नांनाय जों बुजिना नांनाय दफा साबनि लगी दं साब दफानि बै सामुं खाइतं एन महाय 5 बोसोरनि मिनिस्टारनो जों सामुं नांगि हाइसि जेसेपन एसेम्बली साइतंनि तिप्रालेन नांगिया नोंबो तिप्रा सरब नने खितारि नहनाय हाइसि नेक्स्ट एमो नों बजागा थाङि बासानि बासादि पाइ फाइमा पाइ फाइ हाइसि
angka challenge khainai Sukla Charan Noatia no ani tagajula phaibasa phaidi ani sadharantro primary committee ni leader baindano boot basar wan nang pada paine na nang kasem afur nang minister ni level guarantee sab haise primary committee ni neta baindano boot basar wan nang pada paiman afur kok sapaidi ni no neta leta padang thanai salsa 5 years 5 বছরের যে খামেন খাইদি নন ঈশ্বর সুজুরমানি কিন্তু 5 বছরের তিপ্রাসর বাই তামং সামং খাইমান খাইদি নন বর রুই নন দান মানে নং তিনি ন ফুনুগরিকা 5 বছর কাইছে ন 1 বছর কাইছে নং ফুনুগরিকা তিনি নিনি থানি কোনো কোয়ালিটি করেই নিনি থানি কোনো ঙ্গ করে কোয়ালিটি ভাগে তংসিনা বা হ্যাঁ কোনো কোয়ালিটি করে হাইছে না এডুকেশন na tamo nothing zero quality bos tini minister sin ka ba finish pajon obla aw manyang sanai nang hai niata nang hai minister na sung tor karnang ya sini bukhai ting sapan ko ge haisi sung to saimano nang to IPFT to krikhan nang to totally Tabuk Bjp 100 ni bisingo 110% Bjp I've confirm Rishatima Tabuk naila bini the way of dressing style bini attitude bini body language on id BJP ni MLA minister sa haket tongo and nung to kaisa dokhani ti kok sai phenai nung sa tinni ni all body language ni je dressing style so change thamai ga nano tai to kuno sanan kok rikya so nung hailata pata minister na sungnangya 5 বছর hanyo lai thangnai nung hai khoroksa dofane ti biroding donghono or dofa sabjagi mayangya sing dofane bai tam samung kai just wait and watch time is approaching no luknai bobagra ti pramothane MLS MDCs they warriors ro bishas khai ti pramothane warriors ro tam khaiman nang abun luknai very soon picture abhi bhi baki hai film coming soon haisi নরম নুকনাই কামিং সুন ট্রেলার অংখনাই কোতে কয়েকদিন পরে ট্রেলার অংখমানাই পরে পুরা ফুল ফিল্ম রিলিজ নাই আবো নরম নুকনাই জাস্ট ওয়েট এন্ড ওয়াচ চ্যালেঞ্জ কে সাবো BJP IPFT গভর্নমেন্ট টোটালি ফেলিওর তি প্রাসানি বাকি কোনো সামং খাইমানিয়া যে তি প্রাসানি BJP ni MLA মিনিস্টার নর জিরো তংনাই বসকাঙ্গো আবো লুকুরক জবাব রনাই 2024 ইলেকশন tipra mata sara phunuwana haisi nongno asone kok nor jotona kam kren tongna ning baidi sani joto Facebook ni ani bayap song ani Tabuk song ani khakaham joto mare kiching song nor jotona kam kren tongna thang se kaitor ham salbrum molbrum sini tipra sana hamjana ning thang tai sini kaitor bobagra no bahaino sakka ham roi tongna ning thang sini bobagra sini bagite bo saimong khamena nam bagai sini bobagrana bai suri laijadi lob laijadi dia laijadi sini bobagra se sini thinang bosa sini ani nini bagai jotoni bagai bo kafrewi tongo aboni bagai ang jotonong koinai sini joto lukurano bahino bobagrani bai suri di sini dofani bai suri di sini lukuni bai suri di seng asuk luku kabang ma sara borok kabang ma seng salsa khoroksa borok suri pan nangai thangmano haisi sini poito tongma tongnai sini dofa salsa kubunya keplai ni bahasa nang poito tong asuk kok soina hambai bobagra ai lokteng sini ti prasa ai lokteng ti prasa dofa salsa mathang janang siteng hambai